بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، ثم أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. ولسان حالي يقول: أتيناكم نحب السير حبا ونملأ به حشايا القلب حبا. تمتند الله تبارك وتعالى نامتند يليق بجلاله وكماله. أقامقواني دع الله سبحانه وتعالى موجبوه نوغل مفيوه، لا نحصي ثناء عليه. ترسل لكم متند الله سبحانه وتعالى متند نقع الله سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسي. قال الله بيتين ده نينغا، فلا شك في ذلك. تولك بوسا بوسا مشونت الله سبحانه وتعالى يستحق أقواني لا إلى أقواني دع الله سبحانه وتعالى كتين دبوا موينين وكتين دبوا وتليس شيراشنا مويبي الله تبارك وتعالى بيتودي توندا. إذن قلنا من ببدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين. إذن قلنا من ببدكم محمد صلى الله عليه وسلم الله بيتوتم إلى أنك كساسي لدي بيتون دي بيونا سلما كوي كبيرزانا موي وكبانغا تتوشتي الله تبارك وتعالى وينين وكبانغا تمتيا. أبنا ثم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. تسين برقاني إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات والدقيقات المعدودة مدتك الله زنبات سبوزي بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. أبيتيبوا إن هذه الأمة أمة يفين تحتاج إلى وقفة جادة في ظل هذه الظروف. umma yafeno yetaaga ensonga enywevu engumu ekigenze wala fi dhilli hadhihi dhuruf, naddala mu mbeera ze tuwangaliramu olwaleero. innaha qadiya, nsonga nga shaghalat biha al awwalin, mwana wattu yabeeranga efuula bize abaatukulembera abalongoofu, nabeeranga akhadhu biha binnawajid, bagikwatisa magero lwa nsonga nti la shak tekinaamu kubuusibwa qadiya wa mas'alatun aqadiya, nsonga eyingira mu nzikiriza anagitereeza nagisisinkaniako Allah tabaraka wa taala. abshir, beera musanyufu nti falaka aljanna insha Allah, Allah azza wa jalla agenda kuwa ejjana. bonaalema okugitereeza mwana wattu teekateeka kyogenda okubanga oyanukula Allah tabaraka wa taala. innaha qadiya, nsonga ya alwilaya. alwilaya
nsonga ya kwagala. وتحت هذا العنوان وانسو متوغو تنزو كبانغا في هذا اللقاء المبارك مكسيرا كانوا كتولمو مودة وفبه تولمو وانو تنزو جيتوما نتجيو متوي وقوغامبا ولاؤنا لمن ينتمي المسلم ولمن يكون ولاؤه ولمن يكون براؤه وقاقل في كديريان لمن ينتمي المسلم أنا إذا كبير له مسلم ولمن يكون ولاؤه وقاقل وقوم متما قواني ولمن يكون براء إلى نقواشاوة olwansonga nti sualun walauna liman bwekibanga kyekibuuzo kitugenda otambulirako walauna liman okwagala kwaffe tukuwa baani sualun yahtaju ila alijaba kibuuzo ekigwanidde okwanukula wanaqulu ajibu ya muwahidun أبولا الله تبارك وتعالى بسولو كشانو كلا أم أهل التوحيد والعقيدة أبالي ذكري زانغا نيوب بسولو كبانغا بشانو كلا وبنسونغا فقد أجاب القرآن وأبانا بنسونغا أنت قرآن يوشتب الله تبارك وتعالى يانو كلا الدا وقواغا لقفي بتكيك الدو كبانغا توا قرآن ينينيولا الدا ولاؤنا لمن باني بتشيك الدوك وقواقلا فقال ربنا سبحانه واشتوى الله سبحانه وتعالى يا جانبا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نعم إنما وليكم الله ورسوله الله تقام بمزم الدلة وليكم الله owomukwano eyandibadde asinga asooka oyagala kukola omukwano guteekeddwa kubanga gudde eri Allah tabaraka wa taala bw'omala okwagala Allah subhanahu wa taala wa rasuluhu nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ombaka we walladhina amanu omuteko gwokusatu alladhina amanu abakkiriza Allah tabaraka wa taala ويقال الله تبارك وتعالى نبك محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أبكرز الله تبارك وتعالى مككرز قوي الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة بيمرزا والصلاة بيمر لما سقى الله الدلانق بيمر الدم ما سقى ويؤتون الزكاة نبوا يوم سين بزابوي وهم راكعون تباكم أكويشو باكو تما ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ينا أنونيا يوم كانوا قتلكوا الله تبارك وتعالى نبك محمد صلى الله عليه وسلم نبتلي بكرزا فإن حزب الله اشمين جاشو واشتوى الله تبارك وتعالى إبان قالوا النشي شوانقلا abalina omukwano ku Allah nombaka n'abakkiriza be bajja okuba ku buwanguzi bw'oba osuubidde nti waliyo by'ogenda obeeramu nga bijja kuwa essanyu ebitali ebyo Allah tabaraka wa taala bye yakulagira oli muloosi qala shaykhu الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقام الله مساسره
إن الإنسان مزمومونت لا يستقيم له إسلامه لا يستقيم له إسلامه obusiraamu bwo tebugenda kubalwa nti bwebo bwannama ddala tebugenda kutereera wa in iddaa waddaa wadhanna bweyite bwetuume tebusobola kubalibwa eri Allah tabaraka wa taala nti obusiraamu bwo bwannama ddala inna al-insana la yastaqimu lahu islamuh tebusobola kutereera wallahi walau wahada Allah nebona yawla Allah wataraka ashirka noleko kugattaku Allah tabaraka wa taala illa bi'adawati al-mushrikin illa bi'adawati al-mushrikin okujjako nga okyawa abayitibwa abashiriku abagattaku Allah walau wahada Allah wataraka ashirk nebona yawla Allah tabaraka wa taala nolema okugattaku Allah subhanahu wa ta'ala okujjako illa bi'adawati al-mushrikin illa bi'adawati al-mushrikin okujjako nga olina obukyayi olina ennyiike olina obusungu kubagattaku Allah tabaraka wa ta'ala kubawakanya amateeka g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala walidhalika qala Allahu jalla wa azza كقول الله سبحانه وتعالى يا جامبا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تصول قسسين كنبدو تصول قسسين كنبانتو يؤمنون بالله بكرز الله تبارك وتعالى واليوم الآخر نقول بقى يميل ما سقى الله تبارك وتعالى مكرز مبتوف nga bakkiriza nti tugenda kujja mu maaso ga Allah nga yuwadduuna man hadda Allah wa rasulah yuwadduuna man hadda Allah wa rasulah nga bawa obwagazi beekulubeesa bakola omukwano man hadda Allah wa rasulah kubalwanyisa Allah n'omubaka we walau kanu abaahum kabeere bataata baabwe aw abnaahum kabeere baana baabwe aw ashiratahum kabeere bafamire zaabwe oba banjo zaabwe wallahi ebbanga lyebamala nga bagattaku Allah tabaraka wa taala tebasobola kubeera mikwano gyabwe tebasobola kubakolako mukwano tebasobola kubawalaavu ya mutima lwansonga nti hum a'daa'u llahi wa rasuli lwansonga nti balabe ba Allah na mubaka we man qudwatuna fi hadha almajal man qudwatuna fi hadha almajal baani ekyokulabirako ku nsonga eyo baani betulabirako ku nsonga eyo نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم يوم أن قال والذين معه ونقول يا كيرين شنبي يلينبو قال الله تبارك وتعالى واتقام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم شاكل بلكو ekisinga mu nabbi wa Allah Ibrahim إذ قالوا لقومهم والذين معه ونقل باكر شن بغامبا إبراهيم لو يغامبا نبي يلينبو إذ قالوا لقومهم والذين معه إنا براء منكم إنا براء منكم تتولي ولن ينموي تبسام ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله نبي مسين زي بتالي الله كفرنا بكم والله كفرنا بكم تبا بينغا تبا وكنيا سيتجوكا يبقى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا tulangira gye muli obukyayi n'obusongwe ebbanga lyonna abadan
لا تتوقف العداوة والبغضاء tekukutukawo enyike tekutukawo okubapinga tekukutukawo okutuusa hatta harufun tufidu alghaya kiriya kiri mumaaso nga kimaze okutuukirira hatta tu'minu billahi wahda kasita munakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala tugenda kubanga ebyo byonna tubimenyawo subhanallah anshada wa qala yayimirira ku magulu ga Ibrahima alayhi salatu wassalam nagamba taatawe ya qaumi lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir lwaki osinza ekitali Allah tabaraka wa ta'ala lwaki okisinza taatawe yabiwulira byali bijja mu matu ge hikayatan fi surati Maryam Ibrahim natuuka ne ku kisembayo nagamba la astaghfiranna lak ngenda kukusabirako ewa Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwe Allah azza wa jalla faanzala alayhi ayat tutla ila yawm alqiyam Allah namusaako aya ezisomwa paka Allah lwalizingako ensi awamu nekyo nga taata wamugambye la arjumannak nja kukukuba amayinja kwebyo byoŋŋamba Ibrahim natuuka ku kyokubanga asabira taata we mu bushiriku bwe asinze bitali Allah tabaraka wa ta'ala Allah namussaako aya wama kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya newo namusabira ebyenkana wange akyagatta ku Allah tebigenda kuyamba wallahi newo namusabira ebyenkana bitya gwasabira mulamu Allah sako Ibrahim khalilu mukwano gwenfanfe Allah gwayogerako Allah azza wa jalla gwayogerako eyawula Allah ekigenze wala وما كان إبراهيم يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما لا حول ولا قوة إلا بالله نعم الله تبارك وتعالى قام نونا بكلا فلما تبرأ من إبراهيم كستشات لم تفبته والله تيديو الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم chakula bilako chamwandi badde mutambulizako obuwangazi wammwe fi qadiyati al-aqida fi mas'alati al-wilaya wekubanga musazeewo okwagala fa aina nahnu tuliriddawa yajtami'u an-nas fi baytin min buyuti Allah abantu bakuŋŋaana mwemu ku nyumba z'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala لماذا ما السبب الواشي يدعون للمشرك بسبب مكافو يدعون له أن يسلم بمسبب كسلمك لا والله سكسلمك عجيب أمرنا إن سونغا يو نسي يفي إن سونغا يفي يو نسي بسبب مشركو kyeki bakuŋŋaanyisizza mu nnyumba y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ne bagamba abantu tuwanike emikono tusabire ku bbeene tusabire ku magulu nnyondo tusabire ku cuucu tusabire n'amannya gonna ge balaba agamugwanira ye bali kuwangala nga atudde ku kugatta kuwekitiibwa Allah ku Namulonde emyaka 25 abakola ebyo asma'uhum Abdullah Abdurrahman mannya g'abasiraamu balina mannya g'abasiraamu nga ge tuyina naye n'ensonga ekibakoze ensonga eyo wilaya kwagala kwetulowooza nti Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kutuvunaana kyetulabanga ez'okusaaga
ntowanike emikono gy'omusabire Allah tabaraka wa taala okubanga ayongera omuwangaza mu kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Naam, falyawma aqdhifu naran la kalama, bino biyinza okuba nga biringa muliro okubiwulira mu matu gammwe nga si bigambo bugambo, naye nga dhalika huwa alhaqu, ge mazima, kubanga biyingira mu nzikiriza. Allah agenda tuvunaana bwe tubanga tugamba aslamna lillah, twasiramuka kulwa Allah tabaraka wa taala. bwe tubanga twasiramuka kulwa Allah ewatali bigendererwa birala, wallahi bwetyo si bwe tulina okufaanana, abadan si bwe tulina okufaanana, okuggyako nga tulina ebirala bye tunoonya mu dduna ey'owekitiibwa Allah. naye weebeera nga tunoonya Allah tabaraka wa taala kutusiima, ekyo kifu si busiraamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam eyasomesa alwala walbara. abo si be tulina okuwa obwagazi bwaffe. ahaulai qudwatuna fi hadhihi alqadiya wa fi mas'alati alaqida, mu mbeera y'okwagala bwe tutyo abadan. abu ubaida bin amir aljarrah aminu lumma, abu ubaida radiyallahu anhu wa ardah, في يوم بدر مغزوة بدر أول غزوة وتلو لسوكم بالسلام. الله تبارك وتعالى قال وقلوا عرشيه ناسين زيل وقلوا عرشيه أباد بأهل بدر أباد يا بدر الله ناقام أني قد غفرت لكم اعملوا ما شئتم، مكولين قبل مواقلة. أما أبو عبيدة بن عامر الجراح ملتلو أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه التقى بأبيه، التقى مع أبيه في نفس غزوة. أبو عبيدة مسلما بالله مسلم، أبوه كافر، أبوه كافر تاتا مكافر، بس سين كان ملتلو. فلما التقى في معركة بس كان ملتلو فأعرض عنه أول مرة، amwaye ogoma omulundi ogwasooka, basi sinkagana omulundi ogwasooka abu ubaida naweete walala. fawajahahu marra athaniya, amusinkana omulundi ogwokubiri, thumma a'rada anhu, naweete walala. thumma qabalahu marratan thalitha, amusinkana omulundi ogwokusatu. falamma iltaqa bihi bimarra athalitha, bwamusisinkana omulundi ogwokusatu, faqama wadaraba unqahu, wallahi yamutema ensingo. qala alulama, abamanyi bagamba idha iltaqa alwalidu biwaladihi fi ma'raka wa abuhu kafir fayanbaghi alayhi an yu'rida anhu thalatha, singa omwana asisinkana taatawe mu lutalo kimugwanidde taatawe waaba mukaafu okumwebalama emirundi esatu, bwaddamu n'amusisinkana amuteme, bwaddamu n'amusisinkana amuteme ensingo egwe wali. abu ubaida kyeyakola mirundi esatu mu lutalo asisinkana taatawe, teyatunuulira ebyo. abu kafir mukaafu yushrik billah, gatta ku Allah si kyekikulu okubanga yamuzaala, kasitogatta ku Allah bidde wabbali ozze mu lutalo kyansi ziba ssatu, ogwokusatu wallahi yamutema ensingo. Allah nassa waggulu w'amagulu omusanvu, Allah ngassa. la tajidu qauman yu'minuna billah, tosobola kusisinkana baddu bayina ima mitima wallahi nga beekulubeeseza kwabo abadan, kabeerenga yamuzaala tekisoboka. ozze oli mukaafu ogatta ku Allah tabaraka wa taala, olwanyisa Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nsinga eveewo. أين نحن فتلوا؟ واحد يقول شيخ تخبرنا عن هؤلاء، تخبرنا عن أشياء تختلف عن الزمن. بيوتو قام بياو كان نوم وليم. نعم بياو كان إلى الدلاء نتبع هؤلاء بتقبيل بيبو kubanga nabo bafuluma munda z'abakyala nga mwaffe bwe twafuluma, naye olw'okuba bayagala Allah kubasiima ekyawukana n'ekyaffe nti bi'na ddiin, olw'okuba nti ffe obusiraamu bwe tutunda okuba mu dduniya n'okubeera mu dduniya nga tulowooza nti nno buli omu tulina kumusanyusa.
kasita Allah abeera nga tasanyuse ebyo tebitukwatako ebyo. Subhanallah, Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, Abdurrahman tabani wa Abu Bakr radiyallahu anhuma, Allah sasiro mwana nitata. Abdurrahman haka al-mawdu' ila abi. Abdurrahman yagamba tatawe, namugamba wallahi ya abi, owange tata, qad waqa'ta tahta sayfi 'iddat marrat. Nali sinnasiramuka nga omaze osiramuka, nakulaba nga otambulira wansi w'ekiso kyange nga mbutuufu kizibu okuba nga okiwona, naye neŋŋamba naye nempulira ensonyi. faradadtu yani hayaan mink, nembeera nga saasobola kubanga nkigalula ekiso kubanga nkujjako ensingo olw'okuba munnaye mpulira ensonyi, taata wange muteme. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل جامل أم داهن؟ yasigala musiga akazigo omwana omuwulize omwana wange omulungi. La wallah ma jamal, teyamuwaniriza, yamugamba wallahi ndayira Allah law waqa'ta bayna sayfi aw tahta sayfi, oba kubanga gwazze mu ggabo lyange, ma radadtuhu ank, tekyandizeeyo okujjako ng'ensinga eri wali. liannaka kafir, oli mukaafu. tekyandizeeyo, ensingo yandibadde tekyaliko. weebaze Allah kubanga tewakigwamu. haulai wallahi arafu mas'ala al-aqida, bamanya Allah kyagenda bavunaana. lwaki? walmu'minuuna walmu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd, omukkiriza waaba abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala eddala lyayina ku muganda we lyabwa sseruganda. al-ukhuwatu al-imaniya al-islamiyya, bubeera bwa sseruganda obusiraamu. wallahi la alaqata bainahum, si bwa sseruganda bwa musaira. ukhuwa al-imaniya bwa sseruganda bwa busiraamu, nga bwatunuulira ku muganda we tatunuulira birala. musiraamu akkiriza Allah tabaraka wa taala, eddala lyamuyinako lyabwa sseruganda. fahal nahnu kadhalik, olwaliro bwetyo bwe tuli. wallahi law hadhihi al-umma, singa umma yaffe enaddayo ku mbeera efaanaganako bwetyo, la asbahat hadhihi al-umma aqwa wa aghla min kulli shay. umma egenda kuddayo ebeere y'amaanyi. yawma an tarakna hadha, onaku we twakeera enkya ne tuteeka ebyo wabbali. tutambulire wamu, tetubayita bakaafu, tusobola okubeera nabo. okubeera nabo teyandibadde ensonga, mufuule mukwano go. tulowooza ffe tusinga okutegeera, tulowooza ffe tusinga okutegeera obusiraamu buno okusinga abaatukulembera. فلماذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ سعد بن أبي وقاص يميلاتنا جنب ماماوي، ونقول يا كيرنشا namugamba sigenda kuddayo kulya, sigenda kuddayo kunywa paka nga mutabani wange avudde ku bya Muhammad. subhanallah, anshada wa qala radiyallahu anhu, Sa'd bin Abi Waqqas yamugamba wallahi walladhi nafsi biyadi, ndayira Allah tabaraka wa ta'ala ino moyo gwange mukono gwe. wennandibadde ne bamaama abalinga gwe nga bali mu mbeera gy'olimu nga baweera ddala 10 nga bonna be banzaala, wallahi nga baŋŋamba kigambo kyakuva ku bya Allah tabaraka wa ta'ala nambaka, wallahi sandibivudde kuba bafa bafe. namala namugamba kuli in shi'ti aw la ta'kuli, kuli in shi'ti aw la ta'kuli, lyaba oba oyagadde oba toyagadde lekayo. لأنه مؤمنا بالله ورسوله، أكرز الله تبارك وتعالى لا يوالي إلا الله. تينقوا يقالوا كجكوا الله، تينقوا يقالوا كجكوا بكوا الله، تينقوا يقالوا كجكوا
abakkiriza subhanallah hatta an-nisa kabere bakyala sujjilat ala safahati at-tarikh sujjilat ala safahati at-tarikh mu byafaayo by'obusiraamu wallahi bajja fi hadhihi al-qadiyya al-jadda mu nsonga gye tuliko ey'okwagala ng'okwagala kwabwe tebakumansamasa ng'olwaliro ffe bwe tuli abadan. Abu Sufyan kharaja min Makkah ila al-Madina afulume Makkah ng'atumiddwa liyufawida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-ahd abeereko byannyonnyolo mbaka sallallahu alayhi wa sallam abakkiriza ombaka sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba basobole okuba nga batuuka ku ndagaano emu n'abakaafu b'omu Makka. Batumye Abu Sufyan abeereko byannyonnyolo omubaka wa Allah tabaraka wa taala ajja Makka olw'ensonga ibnatuhu muwalawe Ummu Habiba zawjatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lwansonga nti muwala waayitibwa Ummu Habiba radiyallahu anha yali mukyala wa mubaka sallallahu alayhi wa sallam. فقدم أبو سفيان إلى المدينة أبو سفيان يجي مدينة فقدم إلى البيت فقبل ناتوك ومبكى صلى الله عليه وسلم من يوم بيومبكى تياريمه بواتوك من يوم بيومبكى صلى الله عليه وسلم فأراد أن يجلس عند ابنته أيقلوا كتولكم في نمولوه فجلس على فراش مبروء على العرض أتولك كسالة أكالي من يوم بيومبك صلى الله عليه وسلم وكن في نمولوه بواتولك كسالة فجذبت أي ابنته مولوه أم حبيبة فجذبت الفراش أكسالة كمجكه ناكسكوه فجذبت الفراش تحته أكسالك يا لا أتدكو أكسكوه فقال لها أبو سفيان يا مقامبة يا بني وانجي مولا وانجي أرغبت عن هذا الفراش مني أم أرغبت بالفراش مني أو عني أسينيو كوانجا oyagadde kana akasaalo okusinga ku nze oba oyagadde nnyonzo okusinga akasaalo okubanga sikatuulako. yamugamba innahu firashun tahir kana akasaala koobadde otuulako katukuvu liannahu lirasulillah kambaka wa Allah wa anta mushrikun najis أنت مشرك النجس أولي مشرك أولي مكاف أولي النجس تكتولك لا تجلس عليها ولو كنت أبي تكتولك قبلتاته iyo vizitowa tobuguma iyo vizitowa agamba ha shekhi kigambo kyoyogedde nga kinene kati bazeyi baffeewe wala unaliman bani betwagala عجيب أمرنا والله إنسان يفيونيسا تجد من يشكك في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسانغا بدو ومونغا بابو سبو سمي غامبو يومبك محمد صلى الله عليه وسلم كوانغو مبك يتوكو برزا وسيام الله ولا كواني غو فد مكوانو غو وهناك من يقيم دعوة الجاهلية نوسسين كان أبان تباي مرزا وين كولي زوبو وانغواي زوبوغا قومية بغندية ولوكو بغاندا وجلا بفوبا وسانغا وابونغيت باغنت نبوكوزا جبيريو أن لكم هذا أن يبغى الله تبارك وتعالى kubera we bagenda kutenda nnyo toyagala nnyo obugande wa Allah subhanahu wa ta'ala oyingire jjana yagala nnyo kabaka awulyanga ne wakusala oyika obuganda
nosula ku ngoma olyawo n'enkofirayo okuba ngoma lwokuba olwaliro jubireewo ya Allah tabaraka wa taala. okwagala kwe kukutuusizza ku ekyo, era bw'olaba nga akugambako y'omubi ennyo gwayogeddeko olaba nga ayogedde ku nabbi. aslimu tusiramuke. subhanallah. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما جاء الحديث عند إمام أحمد في المسند، حديث المشتبه إمام أحمد اتوا المسند. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام أبو موسى الأشعري أمسسين كان، فقال أبو موسى لعمر، أبو موسى الأشعري قام عمر قام يا عمر يا أمير المؤمنين، وأنهم مقولين بزوار السلام إن لي كاتبا نصرانيا. نقول أبوانو nina omuwandiisi wange, personal secretary, nina omuwandiisi secretary wange gwe nkozesa mukaafu munasara mukristaayo. namugamba katiba nasraniya, goyina omuwandiisi omukaafu gokozesa mukaafu. Allahu akbar. ماذا قال له عمر يمغامبا اتيا يمغامبا قاتلك الله ويلك قاتلك الله قول ابي الله كنت وغامبا الصحابه فهذه kino kiddeeri buli yenna yina gwakozesa nga awulira okukozesa omukaafu okusinga omusiraamu kyekyebeeyi gyali. anze saagala kumanya basiraamu, saagala sibangu abo basalasala nnyo, buli ssaawa jagenda asaalibwa, agenda osala talwayo. naam tarudha bilyahudi wannasara, osiima kukozesa bakaafu, tolina buzibu ku duniya, oli bulungi, bajja kukolera ssente. yamugamba katiba nasraniya, gwokozesa mukaafu, ebya Allah tobiwulirangako. aina anta min qawlihi subhana, oliddewa ku mateeka ga Allah. ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakiriza, la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya ba'd. mufuula abayudaaya n'abakristaayo nga bemulaba nti bemulina okwettanira ennyo, bemusembeze ennyo. Allah agamba waman yatawallahum minkum fa innahu minhum, yenna abeekulubeesezaako amanya nti wa mubo. inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah talungama balyazaamanya. Allah agamba fatara alladhina fi qulubihim maradun, olaba abamu abalina obulwadde mu mitima gyabwe, yusari'una fihim, baddukira gye bali, yaquluun bagamba nakhsha an tusibana da'ira, nakhsha an tusibana da'ira, munaye tutya obuzibu otutuukako. fi hujja z'abasinga obungi mummwe, ka sheikh tukole tutya munnaye bw'otabakolera munnange, sheikh mizibu byebigenda okujja, bakolere kama yaf'alu alkhawana aktharuhum min almuslimin. ajallakum Allah. nakhsha an tusibana da'ira, tutya okututuusaako obuzibu. naye fa'asa Allahu an ya'tiya bilfathi أو أمر من عنده فيصبحوا على ما فعلتم نادمين. بutya nga Allah akukwatiddeyo eyo gyogenze ne bukeera enkya nga wejjusa. yamugamba towulyanga ku tteeka lya Allah eryo. yamugamba naawe oli muwandiisi, buwandiisi nze musasula busasuzi musaala gwe, naye tewaliwo nnyo kyamaanyi. namugamba wallahi ndayira Allah tabaraka wa ta'ala. Umar amugamba Abu Musa, agamba Abu Musa namugamba akulayira Allah, fa wallahi la ukrimuhum sisobola kubalabawo, waqad ahanahum Allah, nga Allah yabalaga nti bawansi, wala uizzuhum sisobola kubabajuwinga kubafuula nti babbeeyi, waqad azallahum Allah, nga Allah yabakkakkanya, sisobola. bino byensomesa bwe busiraamu, bitegeere mu mbeera gye mbisomeserezaamu. oba oyagadde bitwale,
bw'oba toyagadde bireke. faman shaa falyumin waman shaa falyakfur, ayagadde kkiriza atayagadde si byampaka. byo bye tusomesa oba nze bye nsomesa byebyo Allah wange bye yaŋŋamba okusomesa, sijja somesa byagala kulya. teriyo musomo gusinga kaluba mu bifuba by'abantu naddala nga alwalaau walbara, okwagala n'okukyawa. tubola gwe guleese emitawaana gino gye tulimu, bino byonna bye tulimu. kasita tunaddayo ku sanabiiri lislam, ku kikola ekifaanaganako bwe kityo, Allah agenda tuzzaayo. Allah ajja kutuzzaayo niwe tuba tukyali mu katemba ono gwe tulimu, ono gwe tulimu ono. naam, tukyalimu bwe tuti bwe tukyawangaala. gwe kulli ŋŋamba olaba nga tuli bakitiibwa nnyo, kuba bakumanyi b'ofaanana, bakumanyi tokyalina qiima. ekigambo kyolwayo nga bw'okyogera kyangu nnyo kitagalako, kyangu nnyo wallahi. kasita mala okukupenetratinga wano mu bwagazi bwo, asobola okugula, tokyalina qiima. Ka'b bin Malik radiyallahu anhu kyali kimukaabya amaziga, wallahi bamuwandiikira ebbaluwa, kubanga ahadun min alladhina takhallafu an ghazwati Tabuk, yagenda fi ghazwati Tabuk, omu ku basafu abaasigala basahaba radiyallahu anhu, bwasigala mu bimu ku bigezo Allah bwe yamuwa, wallahi akhadha risala amiriya, afuna ebbaluwa eve ewa kabaka, risalata amiriya, oba gyoyinza oyita presidential letter min Malik Ghassan, owe Ghassan emugamba etya, emugamba balagana anna sahibaka, amawulire gatutuuseeko, Ka'b, mazima mukwano gwo gobadde otwala nti ye mukwano gwo nfanfe, qad jafaak, akufootodde takyakulabawo, falhaq bina nuwasik, jangu gye tuli tukuweraavu, tukuwa omukwano, ffe tugenda kukwagala, tukulabamu value. sawamuhu fi madha, sawamuhu fi qadiyati wa fi mas'alati wilaya, ensonga gye bamuyitiramu kumuwa kwagala, tujja kukwagala. wallahi yagiyuza buyuza n'agiteeka mu tannuur, nagende omubaka sallallahu alaihi wasallam amaziga nga gamuyitamu, namugamba ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, falimadha tarakuni, lwaki mwandise, lwaki kale temunjagala mukkaakamu, nga amaziga gamuyitamu kumba. omanyi kyekitegeeza okuba nga osigadde wekka mu society nga newootoola salaamu teri akuddamu, bwobadde owangala nabo. Allah aba takunywezezza kukimanya kino, Allah kimpadde nga kigezo, ogamba nfaaki, faaki tawuba gyeri nja kwenenya, naye si we baali bakimanya. wallahi Allah kyabeetaaza kyekinene, newankubadde amaziga gamuyitamu ng'alaba mujtamaa al-Madina, society y'e Madina tekyabalabawo, wallahi yanywera n'agamba kino nakyo kigezo Allah mu bimu byangezesezza nabyo. tohola abwakere nkyanga Allah abasiimi, obwagazi bwabwe ne batabuwa, teyabuwa obwagazi bwe gwatateekeddwa kubuwa abadan. wala unaliman, fetubuwa baani, ani be twagala. sallallahu salamata wal afiya, so Allah tulongoose. naye qadiyatu wala walbara, ensonga y'okwagala n'okukya, wallahi si nnyangu. hatta ya'rifa, okutuusa omukkiriza nga akitegedde nti bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin, okwagala kubeera ku Allah nambaka nabakkiriza, ng'okukyawa kudde eri bonna abagatta ku Allah bajolonga amateeka g'owekitiibwa Allah. lwaki umma ya omubaka sallallahu alaihi wasallam wayo tekyalina value mu nsi wonna kwagala. mamlakatu al-arabiyya saudiya
ekitawanyayo kirala kwagala kabaka alaba nga alina kusembeza bakaafu banajisifu ba Trump batule ku mmeeza yauma an anshada Malik Faisal rahimahullahu ta'ala onaku ebwakere nkya Malik Faisal nga abasajja abayudaaya bamugamba fi qadiyat Falastin nti munnange tukusabayo bi'na shibran min ardi Falastin bi'na shibran tuguzeeyo newe lubaluta lumu ku nsi ya Falastin yebagamba wallahi sisobola keera nca kubasembeza kamukole ebyenkanawa sisobola ku mmeeza ntule nammwe mbaguze shibran min ardi Falastin mulye entende zizo mugenda kulya munywe n'amata tugenda kugawawa naye kwano abadan temusobola ebwakere nkyaba basembeza ki من يتكلم في قضية إخواننا أين ولاء لإخواننا في أرض سوريا وفي أرض فلسطين وفي اليمن أليوا يقول شريوا أين قواقل كلوا فكستاتوا لنتين وتولي تبتوا كواتكو جنبلا ويومجا وانغايلا هم ياشتيوا nayenga mulowooza singa obusiraamu bukeerensya okwagala ne kudda mu mitima gy'abasiraamu otunuulira muganda wo yonna gyali nga otunuulira muganda wo ddala nga bw'otunuulira muganda wo afuluma mu nda ya maama wo wallahi umma tesobola butaddayo kuba yaman kubanga bwebanga bwekyo bwefaanana ekigambo kye bwagenda okwogera wallahi kalmatuhum ala alhaq wa hiya wahida ekigambo kyabwe kibeera kimu nga kizitowa olw'ensonga kiva min samimi qulubihim ku ntobo ya mitima سوى الله عز وجل أن يجمع شتاتنا سوى الله عز وجل قتوب لذبتلم أتووك وقالوا كتوف الله أتووك تقير باني بتواقلا نباني بتيك الدوك تشاوى nsonga nti si kyangu nsonga Allah kwagenda osinziirako okuwa abantu ejjana oba Allah nsonga kwagenda osinziira Allah okokyabaddu awamu n'ekyo nga baali balowooza wallahi kwagalamu bwagazi Allah agenda tubuna n'obwagazi bw'omutima gwaffe ku baani be twali twagala era baani be twakyawa so Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okulongoosa n'ebigambo ebyo ebitono nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo betusobyeko nsaba Allah bitusonyiwe bibuddemu ffe barakallahu fikum jazakumullahu kulla alkhair ebigambo ebyo tebifaanana tubitegeere ku mbeera yaabyo toyongeramu oba wakubitwala gy'obitutte bitwale nga weebiri tayyib tuli wamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh